Os damos la bienvenida a nuestro barrio. Como podéis ver, contamos con diversas zonas verdes y de juegos, pero hemos elegido en concreto esta por su multitud de usos y por su tamaño. Quisiéramos contar en primer lugar con una zona de baños públicos autolimpiables, para evitar que los usuarios del Anillo Verde y los habitantes de la zona se enfrenten a situaciones insalubres e incómodas. Orain arte, petankan jolasteko gunea areatoki gisa erabili ohi da. Horregatik, zelai erdia areatoki moduan moldatu nahi dugu, esi batez inguratuta eta are egokiz doituta. Petanka zelaiaren beste erdia, aldiz, ohe elastikoak ipintzeko erabili nahiko genuke. Azkenik, eguraldi eguzkitsu zein euritsutan parkea erabili ahal izateko, kolumpioen gunean estalki handi bat jartzea eskatu nahi dugu. Horrela, gure haurrek, egunero jolasteko aukera izango dute eguraldia edozein dela ere.